tuna hian Isu Krista pian na mun Bethlehem kan tar lang meka ikan han zoom meka helai mun tuna kan han muang hian biakin achung cross pian zia nga an siam na la hi Isu Krista pian na mun chu an hi a he mun hi Church of Nativity tin an vua ani kan buang hian helai fei ko na tang hian kein kan kala ti hian kong puya ke kal chho selin a kong hi azol chi alawa amaro chu kong oi tak ani lawa kan te kin thei vera chu khatla helai tennis court atanga vana pa hol pan chhona hemi treasury kong chhawang de vel hinin ka ria alanda ne po khianin ang viawari ti chong kan kal chho se la biakin kon zau moi tak mai theng thonuam tak le lung le thla tak mai kan thlenga biakin luna la hi kong ka hi mundam ang lok tak mai zim tak mai pu kong ka am de wen siama heta hian mi pakhat chu alu thaya voi khata kunin kan luta he kong ka hi om chen vel lekania a zim le mai te chuan biakina hian kan lut phei zela a ding lampang a kan lut pheya ke ni biakina nga chuan pulpit zone ang vela khai Isu Krista pian na lai mun ang tur khani a te chuan ding lampanga chuklak na a oma hei poi mun zim tak mai ania aruala pani han kal thei po ani meulawa manin kun chungin kan hon kala thuilote step kan zo thlak nuwa Isu Krista pian na ran chapek na mun nei mai chu alo ani ole tuna hian Bethlehem a kanom meka tuna kan han mu hi Bethlehem kuani basa kan han chuka kan chuk nuwa Bethlehem Isu Krista pian na panin hian kan kal chowa kan mu hi na kong hi treasury kong chhawam deuh ania a chhoda na hi ti hian kan kal chho zela helaya hian dor rang zin veivak mi te tana leitur chu rang savinir te pon lo zuar lama tin motor veivak po atama basa a mun thleng han kal kha rem chang chi alo deuh aniang ke hian ti hian zin veivak mi te hi an chho tir mai thina Isu Krista pian na khuwa Bethlehem nge mai han kal chu aridru po kal thui vele maya Isu Krista pian hun lai te kan ruin na ngai thua tuna kan mu mek khuwa te hi chu tun ma nen chuan in ang to lo viu ma sela aram leilung te le hun ma te Isu hun lai mi ang vekha ala dia wangin Christian te tan chuan helai mun han karmat te po hi lok lak le ani ta hian engamo chen kan han kala kan tour guide ten man frugaya ti hian tim rangin kal thina helai munte an eno kol luk hle maya a thing te le amun mar hrim te hi zin vei wang mi te tlo tamberna ani awangin a fai em mai boka tin kan mong hian helai mun hi kholian tak chu ani lawa amaro chu mun poimo tak engam bazat o mani tin an building hrim hi
tu na kan han muang hian rong hi an hnui em lova lung rong kan han ti maya hemi cement le balu an han mixa ti khan khatiang rong ang ngai khan an da heng lai ti dan phung te po niang in sen emo a eng emo a ring emo a pole mo mo tur om lova lung rong ang vek hian an noi ani te chuan kan kal chho zela helai po hi in fitangai ve khop maya ke kal mai lop tan chuan amaro chu min pot tu isu pian na mun mu lan kan hak le maya ha po hi kan remeu lo thin ani heta hian helai a hian kong crossa tuna kan han mo building lian tak kan mami cross han om na te hi chu Isu Krista pian na area kha ani le to a heta hian mo chen kan han kala a thui vak lo kan kal nuwa kan lut peita a Isu Krista pian na mun kha kan va thleng phei ta ni kan muang hian helai muna hian biakin lian deuh mai an lo sa a hei hi Church of Nativity an tia a console po anuam nge mai kan pheya heta hian console zau tak mai oma hian kan han pheya te chuan a biakin lo na lai hi a kong ka hi a zau lo le maya zim te mai mi pakhat voi khata lu theina chau ani a dul thleng vel chau ani ang kha kong ka oma khata khan akunin kan kun lu theina ni hemi hi anti na chan bera chu in ngai tlom tak le kun chunga Isu Krista pian na mun pan ani deuh ber mai ti hian kan hanin ma khoma la hian malte te in luthin ani to na kan han mo te hi team pakhat annia khovel mun ranga kal kan ni thina a team hian tour guide pakhatin kai ruaya kalna pianga tour guide hi nei selani biakin hi tu na kan han muang hian asang me maya lung chang thatak tak mai nena sakani a an sakhun te po hi review to ani helai mi phe hi chu tun ma a biakin masa vo in thlenga mo theya lom ani nge tuna hian hei kong khar hi hetia kun chunga lu hi angaya kan kun kiet maya mi pakhat voi khata lu sel tur ani biakin chung han lu chuan chi boy ne sa em maya milem chang kan mu a te chuan biakin pulpit ding lampang anga hian chuklak na step a oma helai mun hi Isu Krista pian na mun zukal thak na ani a hei po hi zim khop maya mi pakhat voi khata kal thak theina ani a toy te kan han chukla a hian Isu Krista pian na lai taka kan zamu a rilruwa chuan tuna alem kan muang de ulika Isu Krista pian na ran chapek na thlenga hi mu tung na te po aum thina amaro chu tun ma tanga he mun hi loven him to ani awangin
aram lei lung te ti chet mai ani lo na turin tuna kan han mong hian uluk taka ven hi mani a helai akhuar lai taka hi arsina hual hi Isu Krista pian na lai tak ran chapek na thleng chu ani helai mun a hian ni tin zin ve wak te an kala hemi mun kan thlo so hian helama hian kal chuan step kha a oma heta hian kan chok chok ve thung a biakin kot lama te khan kan va chok phei ve le thin ani ole kan rilruwa kan suang tua ranin tlom Isu Krista pian na le tuna kan zumu mun ma te hi in ang lo view ma sila apoi mo ber zo ke ro chu kan la Isu Krista pian na mun nge ataka mu the ya la om te Bible na asoi mun le ming te atak nge ni ti kan zumu te hi aro pui le ani Christmas tu ranin tlom muthe kan hi awan I thak ta zet ani ole min chandam tura Bethlehema naulo piang kan la Isu Krista fak ila he kan thil thlir mang hian ti sa le tharawa pathianin malvin som theu ro se amen